To'q yollar hastanesidan ketdim. Shu Naliske semizlik chaqib oldi. Bütün barak ish ko'yapti. Bir silab qo'yishim kunda supuramiz, tozalaymiz. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Köy bolalar orasida yaxshi bo'ladi. Umumatdan bütün zaten universitete. Oy bolalar o'zlariga tupurga, musulga aytib qo'ysa, o'ttigini berich, hali arava jamilaning o'zini. Bütün nurlarni jusalib, bo'lmaydi, foyda yo'q bo'lmaydi. Bilmay qolasiz. Govda ötene ayrılığımız. Nerede? Saç böyle yürütüyorum. O sırada işte ne olacak jakşı govda neşanlı yapmak. Uşul gezipte işlegenler değil 5 yıldan biri ola. Uşul gezipte tandap alganımın sebebi el yurtuma 60'a geterinde yeriden ötkenden hizmet kılsam diye dile koy maksat menen geldim. Ben elge kayırlar her bir Kırgız eliminin yaranları basparatkanı tazalıklı sattap özü üstü mekanı üstü alacak desek oşunda biz peyliyiz. Kaçan peyli üstü koyğanda, tazalıkka göz üstü koyğanda ırıskыбыз mol bolot. Baldarыбызга үйrөттүk. Tazalıkta жүргөндү, жана таза басканды, көрүнгөн жерге таштанды таштагандан оолак болсок, жакшы болмок. Sonuçta cumuş, ertemeyin. Tağım alsağız 4:30-5'te. Kalsarın bor-borduk, içki ötülerin birinci pras, kayra juup ötөбүз. Ушундай таң ушундай чыгып Болбордук базарды Манас көчөсүндө катер көзүндө турат ушундай. Ушинчи туруп тазалап алып кетебиз күнүгө эртең менен кечээ. Мына балдар иштешип катерде турат ушундай. Машина көчөсүндө прессе алып кетебиз. Анан жалпы талас элинен да сурап келип элек шаардык элден. Ушул катерлердин иштерине салып таза кылып салып берсе бизге. Тазалык өзүбүздөн башталат. Катер урналап турат ошонун ичине чачпай салып беришсе. Altından el jurt, bunu şar bistiki, тазалыкты сактасаң болбой эле. Мына күнүгө ушул балдар иштейт. Ошон үчүн мен сенен суранарым тазалыкты сактагыла.